I ćao svima, ja sam Lag. Kao što vidite, nastavljamo sa serijalom 20 načina da umrete u Pocket Edition Minecraftu. Tako da, ajmo da nastavimo. I kao što svi znate, puno vas mi je u prošlom klipu reklo da treba da skočimo u Void, tako da idemo, skočimo odmah, lomimo staklo i skačemo. Tako da, to je to što se ovog 10. levela tiče, idemo na 11. Ovdje treba da jašemo konja. Ok, uzet ćemo svega pomalo. Ok. Ajde opet. Prvo da ga pitomimo pa ćemo ga lakše jahati. Ok, evo ga, uspjeli smo. Sada da mu stavimo sedlo. I sada, kao što znate, treba skačam jako visoko da bih pukao glavom i da bih skiknuo. Tako da, ovo ćemo malo obavezati. I končno smo uspjeli što se toga tiče, ok, idemo dalje. Sada oko ovoga sam malo gledao po YouTube-u, tako da ovo nećemo odmah, ovo ćemo u stvari odmah rešiti. Taj blok se postavi tu i onda će ovo sve da odgoja tamo. Tako da ja mogu da skočim. Goodbye. Ok. Kao što vidite ovdje ćemo isto malo vezati, jer je ovaj sistem jako jednostavan. Naime, samo se ovome. Ok. Evo, kao što ste vidjeli, to je taj sistem, tako da mi ćemo to, odnosno ja ću ovo malo vezati, tako da, ajde. Kao što vidite, ovdje je trebalo da iskoči kanta lave. Odnosno, pokušat ćemo još jednu. Ok, kante lave nema, tako da ćemo se mi baciti kroz ovaj Void. Ali vidjeli ste koji je fazon s ovim levelom, tako da idemo dalje. Ok, ne imamo samo šta je dalje ostalo. Opet redstone čukice, nadam se da će ovaj put raditi. Uzmete redstone. Onda ga ovako samo šaljemo signal. Ok. Tu smo ga poslali. Sad maknemo ova dva. Onda ćemo opet da ga šaljemo ovamo. Kad smo to odradili, skidamo ga odavde. I skidamo ga od ova dva. Tako da ćemo ga odavde povezati do ovde. I evo ga, ovdje je izbacilo tu kantu. Telo, malo prije je tamo isto trebalo, ali nešto nije telo, tako da ubit ćemo se ovdje lavom. Što drugo kažem. Ok, ovo je 15. level. Sada u ovom čestu imamo 10 ovih metala. I sada ako niste znali, kad koristite, možete i vodu koristiti kao neki izvor energije, da tako kažem. Sad ćete vidjeti kako. Uzmemo tu vodu. Sada stavite ovaj kotao ovdje. I u njega sipate vode i ovo izbaci kantu lave. Ok. Tako da ćemo se opet zapaliti. I gdje smo sada? Čekaj. 16. Ok. I ovo je onaj sa napicima fazon. Ništa, ja ću sve ovo sa napicima obvezati, tako da vidimo se za nekih 20 sekundi, odnosno čujemo se. 3, 2, 1, sad. Ok, kao što vidite, napili smo ove instant damage napitke, tako da idemo odmah da se rešimo i toga. I da, sad, kad sam se setio, puno vas je tražilo link kod mape, a ja sam rekao ako prošli klip pređe 50 lajkova, vi dobijate link.
Za divno čudo došli smo do cifre od 120 lajkova. Tako da, link ćete, odnosno link imate dole u deskripciji, ko hoćete igrati ovu mapu ili da je snima slobodno, što se mene tiče. Tako da, idemo na 18. level. I šta ovdje imamo? Ok, da, sad za ovaj 18. level. Ja sam malo kopao po ovim uputstvima. Kao što vidite piše sticky piston can sticky block. Tako da mi treba ovdje da izvučemo ove blokove. Tako da ćemo to ovdje lagano. Makar se nadam da ćemo lagano. Ok. Nešto me zanima baš. Ok. Sad ćemo to i ovdje isto. Da ponovimo opet. Da izvučemo ovaj blok. I onda ćemo se ukokati s njim. Odnosno ovdje ćemo skočiti. Da vidite tu rupu. Ok. Na površnu stranu sam okrenuo ovo. Dođi kod mene. Tako. To postavimo tu. I ovo tu. Ok, opet ćemo ga maknuti odavde. I kačemo ga tu. I ovo tu. Ok, mi smo to otvorili, tako da se ja opet bacam. Po ko zna koji put, kao što vidite. Ok. 19. level. Sada. Pošto je ovdje čest prazan, kao što vidite. Treba se dignuti u vazduh, drugim rečima. Kliknut ćemo ovo dugmence ovdje. Ok. Tu je pao TNT i ubio me. Evo na 20. levelu. Sad. Da vam pokažem. Da spopnemo na ovaj chest. Sad kad ja skočim, ne znam koliko vidite dugme na drugoj strani. Pokušat ću malo da vam uvećam da vidite. Odnosno sad ću vam pokazati. Pošto ja ne znam kako da dođem do tog dugmeta, ja ću ovdje samo izlomiti staklo. I malo sam se zeznao, valjda će uspjeti. Ok. Kao što vidite, evo ga dugme. Ok, ja sam to dugme kliknuo. Kad kliknete dugme, ovdje će vam se pojaviti ovaj blok. Sad kad uzmete taj blok i postavite ga negdje, kao što sam ja ovdje, samo stanete na to, to je odnosno Nether Portal. Tako da evo vidite gdje ćemo sada završiti. I to je bio 20 načina da se ubijete u Minecraftu. Da odete u Nether. Ok, da se učita samo. Kao što vidite, ovo je 21. level. Tako da ima 21 level, ne 20 nego 21. Ali zvanično je 20, tako da ono. Kad stavite ovo tu, iskoči chest sa kineskim upustima, tako da nama to ništa ne znači. Tako da uzet ćemo ovo. Idemo ovdje da legnemo i da spavamo. Kad bi to moglo u Netheru. Ok. Sad ćemo se i ovdje ubiti, znači ovo je 22. način da se ubijete. Tako da eto, naučili ste nešto novo. Naučili ste da možete i da se ugušite. Ok, kao što vidite ovdje je this bla 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 bla. I sad ovdje treba da ocenimo mapu. Da li je bila very good, ok ili bad. Što se mene tiče bila je sjajna, tako da kliknut ćemo ovo dugme. Ok, dobili smo papirić na kom kaže thanks for your nešto. Pa da zahvaljuju se na igri. Ok. Cveća je baš puno, tako da ono. Ali puno je ostali gore. Ok, to neće stati, tako da. Da imamo šta se desi ako kliknemo bad. O, počne da laga. Ne. Ok, FPS je pao na 2. Na 1. Da vidimo. Ok, obje se lepo na toga.
Tako da, to je to za ovu epizodu. Ako ste uživali, bacite like. Ako niste, nemojte bacite dislike. I još jednom kažem, postite deskripciju, dole vam je link mape. Tako da, još jednom kažem, ako ste uživali, bacite like. Ako niste, nemojte bacite dislike. Tako da, to je to za ovu epizodu. Odjava!